ahobu ra amaina baira talifu sefefu faluka ita zui ba channel Falua Goroisa TV. Baisa kali ari tata angirego hadia ia zinangia tafalua naso ratalifuse soroyomoda satuada mago fuhaniha ziso bawa atebai mano alawa refinia ba mazui no gena fuh sabele-bele iregeta ila wa ahatu khenia ginutu na sozi no to elu hadia ia la falu-falua ni hakheda na sosozi manedau si fufuna la fahatu ratalifusu awu dra enoni lo walangi ba la falua la lahalewo ni fotoi fame ego safusi ma toinia zisapatu la otome le manu fasala na la otome terutama da ene na sora satua sino agalawa defi banote bai boto ba la falua khenia la lahalewo da tola manu avayai fanofonia hanawa baginoto tebai baginoto ahatu mate bada ulabe ego adu gesafusi adu biasanya da ono tengah labe e wahi la fahu gino no bavi ba labe ego nia ba itaria na ufagi-fagi badau za sese alua meno tebai meno lefa abelenia sae zatua adru mani hada unu sedena arahaga hatu ginoto tebai ia ba itaria manu dan da unu la fagule manu bapavania balamane no ia padahal salun ania ya ha asala la fagule manega mau du pevenia maga mau du lelania ba lamane bang mau noa na dania sa gesino la hau geno megeno are sagabele si manga ya jadi daani wa egu hana va bagino tu va atebai avenala otome havalu la halu ginotu megi fatwa abulu zatua adru badala be khnya gesafusi adru mabadaula otome iya mabadaula fusumangi ya jadi samuzatu ira amaina buagira era da eni ni fa mama data halu ginotu wa me gesafusi na soba atirudu wa me gesafusi khazatua ma ya ira sino agalawa defi ma ya ira sino tebai berweh ta alui ginoto sisohi fatua abele ira si duania zase setafalua na sosozi manedau ya ia daun la fahatu ra enoni lo walangi balamane bangumau be ehunia geni amoni magufadita bana nomu falua daun ba ahono sibai dududa atoni hakheda atopa nua ni hakiriso lamani ahono dudu sae na nola be gunyamoni gufadia za luasa balamane dan ya bang matenga busa talulug ahono idododa na no i aganyamoni no i aboto yesu no i badu ro yesu ni du maige ba roti baba aku na fanofunia hadia siduhu ahono dododa meno i aganyamoni famayigu tenga da udane dane wa ahono dududa ira amaina nano tabe ego safusi nano tabe khnya geni amoni tenga da hade ia zabele imoguna ya eda ono niha adru entah niha ia disoba ba ato sasa si mane da ono disoba ba nalawa ba bahasa Indonesia ia lamane sekarat ya ia da mu'aro ia bava mati bakhelo walangi ya simane ni wa bazura wa maele ufazafile ufa ayati file dul do basu ya khada badau imane bangu mau ya ahobu zinomate
si mate ba hezo aya. Hada eni fahu si mate ba hezo aya. Ada ke luah si mate ba hezo aya adre eluhania me aluah nyava amate no aro de dunia bava mati ba Yesu Keriso fadu de dunia ba no iheli ya Yesu Keriso bava amate Yesu ya wabadala refa no iheli ya Yesu badal baba be mauso Yesu mo ribangaji mate no I aro de dunia bada eno bave fao bava aurisil itu bah Yesu Keriso. Jadi da uza bele moguna na itaria na ya odo ufalua laleo badal na soniha sedena na lamaneme na ia arah gemate ya na liha de irong lila ite malida ba talau mu au ba de gidalengannya tafatuna khnya ba noi o masih ya Yesu Keriso ina arodo dunia ina le atau ia ba ni ma ufa amate na alua khnya ba amate ba le atau ia le abu de dunia ya ya te aro ia baba mati ya ule jimani da ono ia lala halu dan ifaluada na ta ila niha sarahaga mate sarahaga ahato ginotu ba mu aro de dunia baba mati ba Yesu Keriso ya itolo italo balani yadu